Wopom ti senye. So benye ni dia di so Wopom de. Odofo Wopom ti senye. Yeah, Wopom ti senye. Mini odofo Wopom ti senye. Ya die ya. We benya one free ade ama me one free ade na di wo ba sama do ko ade what me aro me nyina me dua na ade eno ti na do gospel yima me busa se Wopom ti senye yeah Wopom ti senye me ni aro fwe Wopom ti senye unu ya be free ado gospel yima gender ambassador enipa ehunyame na me busa se Wopom ti senye Kosua nesha top G TV na subscribe na face so die chire efisa nipa e wo ho Wopom etisen mo ani nkoso na beboa onu ya dofo your friend Prophet Emmanuel Aname me na me CEO of Ensunya me yeba me pacho bibia me hwe bibia tembia ofa ofun pa eno azu bi top GTV no Wopom din enese na ohwa ubesua de bibliafo Wopom din ho na ohu beye din ubenyina che efie nkona akode wo de bi ahwe subscribe like comment share na onyame dofo Wopom din ebesiti Prophet Emmanuel Aname me na me CEO of Ensunya me yeba me pacho bibia me hwe bibia tembia ofa ofun pa eno azu bi top GTV no Wopom din enese na ohwa ubesua de bibliafo Wopom din ho na ohu beye din ubenyina che efie nkona akode wo de bi ahwe subscribe like comment share na onyame dofo Wopom din ebesiti your friend Prophet Emmanuel Aname me na me CEO of Ensunya me yeba me pacho bibia me hwe bibia tembia ofa ofun pa eno azu bi top GTV no Wopom din enese na ohwa ubesua de bibliafo Wopom din ho na ohu beye din ubenyina che efie nkona akode wo de bi ahwe subscribe like comment share na onyame dofo Wopom din ebesiti ashafo mama makwa eba Wopom ti sen edumati say mama me didi ye Wopom din ho enkomo megidi say previously dey ya nyina no wonya eso anasa wate so ababi enunti enenso ye sign dey bro enunti gibre fo unu bi eno so fo ni bi na won fa na feed na into top GTV so ewo Facebook na ye ni ye ho enkomo enunti mi twa mo ko abasese na ye koba ye dua ni die mu enkomo ene ye ba bedi Chemisima, make up as a your friend Prophet Emmanuel Aname me na me CEO of Ensunya me yeba me pacho bibia me hwe bibia tembia ofa ofun pa eno azu bi top GTV no Wopom din enese na ohwa ubesua de bibliafo Wopom din ho na ohu beye din ubenyina che efie nkona akode wo de bi ahwe subscribe like comment share na onyame dofo Wopom din ebesiti onu ya dofo Wopom ti senye me busa se Wopom ti senye so benye ni dia di so Wopom de odofo Wopom ti senye yeah Wopom ti senye me ni odofo Wopom ti senye ya die ya
obi benya one free ade ama me one free ade na di wo wo ba sama do ko ade what me aro me nyina me nua na ade eno ti na do gospel hima me busa se Wopom ti se nie yeah Wopom ti se nie me nua do fwe Wopom ti se nie unu ya be free ado gospel hima gender ambassador enipa ehunyame na me busa se Wopom ti se Kosua Nesha Top G TV na subscribe na Facebook die chire efisa nipa e wo ho Wopom etisen mo ani nkoso na be boa me mama kwa ba biom me gidi se sa bro wo dwen ho na na de me ni obayi mo ya feed over Friday free he ai ena me ma assalamu alaikum na ma ko gidi mu ebusa o se Ema ko jidim ema mabusa o se anase makacho o se asumdweo na wadwen so se amen enenwuri Wopom ti se dwumadi eso ayede na doctor na ote ha no last 2 weeks obaye and a popular request almost ye mane mu abiem esan se ne church mu da hopa emai enti ene so ya sa to yen sa frame bim se omo eno ni emedi enu ani bi hu nko eduane be na opepa na wo ya spices ben and I said DNA ade a wodi som ema ni hwa no etuko echi ema eyede ene no nkomo ne ye ba bedi edunti se waje bread ya ene ye nko ye page ni so ye like ye share na ye mfa ye nsem sana se ye comment ento no mo Wopom ti say ejumodi esini bidinya ni ti Dr. Joyce ejeyi ene mini abema anase ti Dr. Emmanuel ena ewa hasi ya ye ba be didi ye hu enkomo me de enchia kese ekoma Apostle Albert Prempe a jumakui eye ne dia Top G jumakui ene so masen ema me de Wopom ti sen ejumadi ebre odani da nyina enu ti se wokonko to dwemina obo mpaya na wakai Top G na wakai Apostle Albert Prempe so edi amame na bra ebe so masne emadwumadi yenti famro ya wade bia na yemfa eni ya na se yefa hwe yempom din ho ebra emfa emmo enenwuri the topic anase ye dwumadi ya to me din se spices a ye digu ye nuani mu edi ekwenti na o se ye di egu ye nuani mu enunti should our food be spicy, tasty or sweet? And then you better difference when you name a free young Kasaya Doctor Penity Doctor Emmanuel and Chain. And it's dog. Yeah, Kwaba. You know. And you made us that we know share on say, yeah, Kono a you. Maybe a salam alaikum. I said I be can't carry malaikum salam. Na Ohonso so I feel Tarabi and wife. Now, why a bearma? I'm back. Dear some dear spices near Hidia. Then how do you see me say? Nay, when our baby do home coming. Cabema dear Babano Barn, you say I did the boom with you. And Chini Ben who bed and go their own phone when I Chilemukakra. Ah, the kind. But tea for you now say, say another magic bread at Nasi. The watching you phone take care matching. The onozo so we dey mu aye ayu kakre o hye dem so no ono so atwene fun ehwe wo hwe nyina na wo share na wo like na wo comment de wonti ase bi e ne dey akonya kase abai na wa bomoden na wa comment o de atudwa na ye nua abai yi so ebe kenkan matene mayi ano fefefe ampa maame se ne o kan na aduane yade a enim Bema enini mo ba me nana ne kan na so mi se wo aduane na enye da o de ma bo akraman kora na okọ n'echi because aduane ne enye de na wo aduane so na be ye da ukuru bo wa ba so ye mema no ye ne ye tie aduane ne de pa enjiri twa mu a ukuru na be ka akere wo se wo aduane be da je mema wo bro no so ade etum se ma aduane ye de se mema nya du a forget it. Apart from additional, you as a traditional herbal doctors, no. I additional also as I say, yes,
enko because that there and the you dino and also near Pumudin. In the Nuntin and neck, I may say, a Yemen piece, Sa Assembly, Yebekan and neck. Dog, as someone can yes, I would do any other memona. A can as a memory, a canon. Papa be worried now. Ordinary enough for by fee, as I done, and you don't know. In some from Cranton, could you know? Okay. It's the Obama top, no ma, hope when that's nice or mobility. And now, the money did kindness at 2 and if it's only near the Okay. or can not penos ah. Then to your power. As a whole only deal, because the engineer trading. Now, so Papa, I don't know, say, I was here, and then there's a woman calling almost of Sakakrabum, rest or the Catalan in and as I said, now, Kayano. I'm penny and pass as a better new again, no one dance. Then you were in your day. I was saying, Mamma Moon, and when that's a Granibia, would you say first, no, and no crown is a say your memory between Mediana. A routine couple of covering your free be chef. The chef you want to obey or bar. And the two Bema. Chef of one and fried rice, I bay. Your chober be brewa, mem and my tributes what. And memman one. That's it. Memman was to say, moving a more now, Mutimi a boy, a deep, a barn, a diane, a dance, it's meaning say. Look, I see where we are will be already in one dance as a museum quiet the park. Dog young cock and common moo. Yes, say, should our food be spicy, tasty, or sweet? Okay, Madam Assay, Madam Chief was Wassay. Now, Ubian share, no Ubian like it because Ubia did, and no would be, you know, when the Diana Cobe and what the last meal supper and the count what the bear cobe 5. Na Diana would be in a botania bacope. Sebaya when the Mudiano be your pumiting, Nanya one thing, not to me, I hear Juma, ama one gazaso when you are soon be. Na ye dianeno, ye dino. Gedikan, as I said, a ye spicy. Gedi as I say spicy, he say, spicy no. Aside aduane no awon want to say me man say wabom bi awoye edi ebi awomo no emu no aduane a ebi edu kakra be emo no contain more of starch eti o spices kakra o de gu stew na awo yenim no ekoka ho a na ma aduane na awo di akọ ni podi wanya apomotene bebre because some spices na abeka aduane na hono ebua ema wonya apomodi because of apomodi ewumu no now sweet no ye wo say aduane dey sweet enye sweet that means tasteless na sweet then the one egu na dey sichiri one spices ni bebu okay to the to asona femi your spices ni go ede naturally no ede ebu okwa na won kan wano ehwem eti wo be wuze enkan wano so ni hwem no ekura ko mu anu enye nijie amaduane na ede dada nti wo ze bi nzo na amene ho ntasu eti aduane bi aso na ese nya taste which is the sweet of the food eti no ese aduane bi aso enya taste na ese aduane bi aso spices ebam na ama aduane no adum no wanya pomuden nti e wo se aduane na eye tasty. Yes. Na ye spicy. Na assign sweet. Yes. Obe mo aduane ye pa we re Yo, enti yan share spices. Ebi ni die he. Ye wo spices akoko be pray. No kwasem. And as I say aba. Spices ni. Yan share ebi ni die he. Medawa say, Mammy, Madam Atifu, you know, so I say, spices, are ye king now. Spices, no, you were natural spices. You were natural spices. And now you were artificial spices.
natural spices ɛyɛ die free ɔbɔ adeɛ ɛnsa no nam enubra enuyehini ɛnhahamba ɛne ne flowers so na ɛba ɛna artificial one no ɛyɛ deɛ nipa nam ne nyansa ne deɛ so de chemicals akeka bom extract of chemicals afa process mu ayɛ ɛno no sɛ ɛkɔm nimdeɛ no mu a deɛ di kan ɛma nipadua no ɔhaw eti spices no ɛwɔ na yɛwɔ ne natural one ɛna yɛwɔ artificial one deɛ nyɛ natural yɛda ase yɛnhwɛ yɛwɔ natural yɛwɔ artificial deɛ nti na wɔsɛ yɛde spices bi yɛ aduane okay because meyɛ aduane meyɛ abɛnkwan na menya abɛ no menya nam kakra ɛdeɛ bio okay nkɔ bi wɔ mɔmɔni wɔ mu nkwan na ankasa ana deɛ na wɔ saa spices yi mu nti wɔsɛ mede bi ka aduane a meyɛ okay medam wase edamatief wase bio spices no de nti a ɛsɛ sɛ ɔma spices ɛka w'aduane a wodi ho yɛmfa ne sɛ wɔyɛ nkwan abɛnkwan wanya wonam wanya bibia nka die bio nanso so ɛnyɛ ne na spices bɛhyɛ aseɛ spices ɛhyɛ aseɛ ne nananum yusu prekese ɛyɛ spices aduane bi a yɛdi bia ne no na bi dɛm dada ansa na ne ɛba na yɛ nananum de wurɛwurɛ yɛ nkwan bajo wati na yɛ nananum de bay leaf turmeric mu ɛyɛ stew ne nkwan ɛdeɛ na wɔ saa de nti na wɔ sɛ yɛ awɔnendu a ɛwɔ mu no a ɛboa wo namdua spices ni bi yɛ adwuma from dompem ekoso wo namdua skin rashes say bi bibi egugugugu ebi nya oda because awɔnendu na ɛwɔ mu no fight against bacteria infections they say obi nkwan bi aprekese dem no ɛyɛ nten sɛ obi pi bɛkɔ soro tebia no wonya bibi yare wure enda obi na aduane a obi di mu a o de aye spices the spices a ebeye ntin se say nipa no obenya low pressure amene kunu ahwefo enkomo na ede spices ese se enye enne ebrei mu na spices ebaye David free ye na nanom penso edi besi ne ese prekese kra no enye ne mpona nim se ka spices team no ho fi se ye ya benkwan pa krapin ni bia no be ya benkwan a prekese enyem koso a ehye like na ehye page no emai na bobo o questions na no efa to comment page ni so efa my ye twa ye ho sima ye koba ye beto a enkomo no so friend Prophet Emmanuel Aname mena me CEO of Ensunya me yeba me pacho bibia me hwe bibia tembia ofa phone pa eno anso bi top GTV no he wapomuden ene se na ohwa ubesua de bibia fo wapomuden ho na wo hu beye din ubenyina che enfie nkwana abode wo de bia hwe subscribe like it comment share na onyame dofo wapomudi ebesiti ewa kwaba eba Wopom etisen ye dwumadie eso ene ye di ye spices ehun enkomo ye share emfaso dia ewo ye natural spices ni se esayare se eboni pedua no ekosu empem so be nipa ben krampo na say odi spices na nipa ben so ni so odi spices enti jibre koso na hye koso afa onuanom na omonjoy ni ye na nyina ye nsia ade emfi enkomo yemu eno nti do na ye hye say me si adie na na e spices ni mu a e ma anase die nti na wo say me dis spices egu metwe animu na ma ye hu say one flavor emediane no eye kama na se eye de ena spices no me atia so enye ne ena David free and kind to tina omodi spices no in a way
eboa omunipedia omo say spices ne krampo ye obi wo hono mo a eboa esiesi ye skin no ene ye bone no empo eboa ema moja no regulate enti ye nhwe spices ya ye kin bubo common ones bi a nyina ye nimu a ye di but ye nimu say sa eni o mana na say particular spices no eye drum mu ade manipedia okay medam wase eda atiefo nyina ase mediga ka cho say dwumadie no like ne share ma nipa 500 kura nya bi nipa ba ko to aso share sa every say spices e bi nipa bibere wo nam se e be ba ho na apomudin a ubetumi enya ewo wadi ani die mu no madam fo ba ko say a head a day keeps the doctor away say umu wadi ani die edani eduru a unti scan ko to eduru na spices no common one bi a yentai ni na me pese me boso na ye nipa say we die enye ba ko ye dawadawa papa dawadawa nipa bebre di me nkanchi enti omo mfanya de na dawadawa enye nkwan na de ye ene nye yen se ne ne madane aladi tankui nye yen yenuanom esrimfo nkwan aduane awodin do a ewo dawadawa mu no obi ni dawadawa enya chronic disease te say cancer because umoja no tembia e ma liver ne strong e ma moja no so enna ne die fusa ne kama ewa antioxidant properties bibri say wodia de bia wodi an still ubi bia say won unkwan ubi bia say won dawadawa ni kwan say wototo na asekwara afi prekese ahombom de na ofri krotia na no wade afifie prekese wo de ye nkwan unfa nkwan ne ntete ufie wura kwa be wo ze wo bon nkwan na embendi nkwan ne de ye nanso prekese ye de ye steam ena wo bi nsu prekese a di kan tutu moja so kakransa na wo de atum enkan pie very good wo dimi tutu so a twitwa eho na ye mmere no emom ne fagu nkwan nim ana steam ne fagu ba ko a eye betoso mienza me pese bi enye ne uko India they are the leading producer of herbal medicines see we are say na e turmeric turmeric nipa bebe nim say eye senchire ne ya wade wuhunam die nim properties bebe na wo kakra turmeric no we dey main fat turmeric no okay say turmeric no for the past 2 years me take turmeric na mate na ho asama na mi nyusu bida okay turmeric ne dawadawa me ma mi pepe ni bi ena ma mi di dawadawa jollof okay yet one ko fa den ba ebon na me bisanse na we say be jollof se sia o wi jollof no won te cent ni bi yes me sha se me di na se mo kan ne se de bia wo beto ade we bi akoso adia de bia wo benya hodin yes ampini ampa dawadawa abeye ade ba ko abeka median di yes me hu se eboa me pa na turmeric no so eboa pa ba Ghana ha no enye common sa wa na me boa omo omunim nenim na wiase no mo kasa bia me kasa there is nothing impossible to humanity any ade bia wo rehwe a wo behunu turmeric eni ye yellow e say ko no fresh aba turmeric no even no so ya no pa wo ni nsu kakra bi na wo satre ba ko se digum ebi wo nya aduane ana se wo ye bema unim aduane no wo school wo ye student na tendi obi otan yare eno ano no yare na se bitu dawadawa so de me si ahemfu nyina hene no se ye di sa we ko me ba cancer be cancer enga Ghana ye mfu bi so obi o breast cancer ebi nsi biu se tu we keke ebi nsi biu turmeric ni cancer dawadawa ni mi ko we still be and the last one we enjoy cinnamon nipa bebe nim say cinnamon spices o daily meal be e se bikum na cinnamon no gwa de good spiritual and physical aspect no e won sunsun so papa enti udi kura ko mu no spiritual aspect no e protect your spirit
nipa bebree nim but wokɔ Asia any Arab countries na ɔmo one meat bia ɔmo de ɛno na chi anwa no ɔmo de be yɛ nam no ansa na ɔmo de nam no atum enti miɛnsa yi ade a ɛni kwan sɛ bi pa ɔkara bia ho ɛwɔ wɔdua ni bi a woyim wɔanya dawadawa a ɛyɛ turmeric wɔanya no so a cinnamon either stick anaa powder fafra aduane no kɛkɛ na mogya no bɛdi afurusane bad cholesterol biara toxins bi a ɛwɔ mogya nim ɛwɔ nipadua nyina ɛbɛyi apie sɛ yɛyi miɛnsa yi ɛto nkyɛn a fa bi ka ho ma yɛ okay any bay leaf very common very light but ngofo mu no ngofo mu jo bay leaf so equal spiritual and physical aspect of properties are nkoto lonka very powerful bay leaf even o shekura wo dem ga keka onyame nam so ema nhiraba ohunam dua no fie bebre na wo de yedua no so a eboawo obi o wa koma yare bi antie wo a wo akoma yare o ma no obi ebi ama no obi ye ka wo nua be ma bi obi o bi obi share like it, comment it na emwo obi na obi enyankwa obi o wa koma yare bia omomoden a onto believe ne kakere bi udi onyi 7 pe onfo nsu disposable cap no emamu onwa no from an obagosi enimre onno saa kakra na eno ano no maame akomayare ne ko entie ne se wo num ni se wo de ye wadi ane de ane ne de ne beba bajo wa jase ene ne mfa so ade bia so a honam vom ekita spiritual properties no e ko mu a saa so ne ye adwuma that is what people don't know say minsu we ene kita tumi wo mu a menom so a tumi ne be de e betena mu rosemary. Wow, rosemary. Yes. Ohima kotua oda ahemfo echi. Rosemary. Yemu eno so ye very good. Che say eno ni problem udi mo a eno me di ganga skin rashes. Ebi nya oda. Rosemary. Ebi nya oda ene almost say monkey paws then they add because you need spices na yet tetebie ewo ho. The American, what did I do? India for use over 500 billion years. Omo use. Says omo dia check. Omo awodin bibiri. Dawada we nye no. Dawada wa nye ne. Nenso ne ababa wa bi ayeye no mo we se ne. Wo ko tu garamsi. Dawada wa no be we di ni. Oni momone nkwanda. Edi, ni momone die fa bi dawada wa. Yentam. What I say? Because you're entire. Do yeah, that's it. Spices now will come once a me. You were particular people. I was one dear, some group of 4 years, or some of these spices. Some group dear, any some of these spices, or particular people be also with these spices. Okay, me da wase. Na me da chief was wase pa. Ye particular people as well be specific spices. Nanso ye wo yayi bi won na ebesre wo a edi ni ban when these spices here ka say be natural one ya ebe boa no yi na wanya problem kakra obi ate say owo low pressure eni kwan say o ma pressure ye kai ene wedi aba no ekọ so wedi ni bebre ese wudi ni kakra bi enza se edoso low pressure sa niema bi enu wi ese wi ni any bay leaf so kan eni kwan se wudi ni bebre afi so obi awo oye asthmatic eni kwan se garlic so spices wo se wudi eni kwan se garlic any spices be hwam spices be hwam pa eni kwan se no so udi ni bebre because yes ebra yare na abesre wo no eni kwan se udi ni bebre a emwa na ye free bibi like obi o allergic to bibi enti se wudi spices bi a natural one
na say o feel bibi o nipa bi no that means ene wonye ene won fa inte say ujai ana obete so quantity na wudie no obete so na wadi na aboa o enti any specific people bi a afi so obi a owo akomayare bi a no garlic very good nanso ni good no wudi no bebre a sign in so so boni bibi bebre any ginger obi a owo akomayare pa no ginger so spices enti ni gwan say akakaduru wudi no bebre titiu pa fresh one ebi a umaku kakra bi a obenya na nka wodi atum eni kwan sa no ya bebre esa emwa enti no so far no kakra metimi aka no Dr. Emmanuel yeda say your comment box no emu ayema Reverend Albert Champon say how is turmeric good for the human system? Okay, turmeric no ewo ni properties no doso properties no na de bi ewo ekita antioxidant no ebwo no dua no from the digestive system no to the liver to the kidney because ade ba ko nyame bo won dua na ye ete say tebia no utimi di bibi na ko for how abel but ade ekita amodi no betumi an fight against or how na be odi padua mu no and now turmeric no it detoxify liver no and liver so is the biggest organ in your system na duma liver no it take 60% of manufacturing in your system ye kaze manufacture no na e processing nyema do bi udi di ye na yamwa emoja liver no na edane ni moja sone so it ye fidi ewu bia properties na ewo turmeric ni mu no ema etwi fi no efim liver no de abo bi ade no pe won say ya na net bi ewuwum by reason the liver na a clot of blood etiemu enti ye hyehyem no eno na yiyi sa na mo ni nyina fim Enti liver eboa yes eboa liver pa turmeric no eboa liver esan boa kidney na mo nya ne mmoro so wodi ni bebre ada ha kidney so ye wie ye comment na me nusa say me pese me small spices bi ofia chere me niam bi am de beye Reverend Albert say alaikum salam ye chia ye no ana ye ni abe ma sugar also say we men can cook better than some women ye jitum sa say e mani bebre ho no mo na omonsa emo enuti na ye treat topic say the be ya emema na omososo monsa mo no mo betinye sie ne bia afi ho na mo ye modua na mo timi di akeka ho ama no aye de sugar say we are what we eat, which is true. Say the doctor kai want me ama wodiane anye edrama wodia wodru ebe wodiane ama wo enunti yen pese sa be sinti ene edi wumpo mu te say ejumadi edi airbro enti you should be what you eat. Obi say the spices is really killing us all. Though yes, spices ni ekuye emo de hi na ekuye ye de natural ones ana said ya frafra mu. Okay, me down wase eda chiefo ne de o twere ye no chenzi nyame nhira na pa on hye ade bi amoro so ye bone eti ye de ikwa no se wudi ni moro so bebere ebe ye bone ya asesem wudi da wada wane aja se no we bi prekese no we di we no wure no ha sani wane ma not milk mu nyina ewo ho wante ase maku ye maku dwan ye maku ye spices maku ye garlic sometimes we tree anye da bia na maku ye bi ni mamu agwa na obi twi maku a otwi maku ntozi jeni dabi sometimes say garlic we dey garlic kakra dey ewo no na ku ye no enye ye de no nko a ye de no ye pa na ne mo so na enye na artificial ones no ma be yegu na say me ba jo bi o ton do kun bi antie me wa wo ton do kun enye wo hwan na wo be ton do kun obi a ton do kun no so many years enne na wo be ton do kun enne ma me wum say do kun fu ni bi enne do kun makunu o me de tube gum
Foreign spices. Foreign spices, different. Omudi gum white we say white one bi yetwi no omudi gum ni nyina anya high nipe just kum mema no yenya no mema mo nsore shema onuanya bi mema du abi nyina a me maye just enne me mema du nyina asa nye bibia aduan na wudi ntia ene na ye best say eye spices a enye ema ye nipadua no ye best aduane tonfo a omo eye sade ne say ye best munyi film na momon say edwa no na nyina yentimi enidi ni yenya mu ahoden papa ye de aseda stronko ema top G multimedia dumakuo bia printing, branding, designing, bibi piara person mo ye efa printing ho de. Wo de be hu top G multimedia. Omo be ye ne fefefe e de amount. Wo ye dwumadie bia na person be take full coverage e fa ma wo so a. Omo be take ne kama e de amount. Eninti bomodin na eton sa efe top G for na omo emedi uduma no hu embeye wadwumadie no hu aduma emfa ma fefe eninti fe omo e was 0244 567782 0244 567782 and I say 0240 738517 0240 738517 Top G multimedia die ejuma pie ni ho no a omontimi enye ma ombe yanso so amehu ate ede ama me bo ebibidro fo nyina enka yese eye ebibidro fie e wo kaswa SCC wholesale center no aba ye bie enti obi piara oton ebibidro ewo baby piara owo wo man mu bia no omodin say obekọ ebibidro fie ewo kaswa SCC na oni omo akwakodi ensa woso na edro biara ewo oman yi mu aye bibidro herbal medicine biara eye papa de eho na ewo ebo no efo ope delivery se de ope ni bia no odi okọ ho no nko a oni omo di djuma omo ebehie ne sa ede amount do ye wie kra no make I say spices are yedi me wo fie me pese me ye bibi edi si ho so set no kai no ye wo herbs and I say on the leaves no and ye won the bark ni root e keka bom ye nim say bia wo kama de he na wo hwe a met me aka bom kakra ye medicinal met me dia ye edrobi for general well-being okay e wo efie me ye nkwan me kakra aprome na ho ye bibi bisa bobon ba ku mienu bi suma na ye yen hwe di betimi aye di okay yo me ba chow etifo o kitchen we ye be ma na ukwe to bi fako o kitchen die sa na ema we ni kwan se o ma ne pa ho kusua kwa na ba chi afa bigum bobo suma dawa na mum dawa no me sere mo ton ahu ma ye sa ma eni ye ka abibiduro niam be bo akwara no ba bi okoto na ye san adwene ho because ebi mu de soya bean fresh soya bean efra dawa no ebi say adwuma no ye ni it buy from a good source o kwa de odi be hu ni hwede aba no wo ho no etuetua ho no dawa no na to wayi abenefi watinya blend ne kama yes I am powder form ye pese ye can say buy from a good source yes I think say eno ye much better because obi abani wo mu crass so we be from ofre ensu nyame ye ba ye yankasa so no ye wubi because of say spices no the boni no say nkofo liver ediye ye boy umodi wo liver ayare semunti ye wubi mo di finof na ba ye di finof angasa papa edi ye wo dawa prekese no untimi nyamu a utwitwa no yi ba bi ye mre no ubetimi blend kwa ma na yesi nsuo no udi nsuo be blend kakra bi emra wo be ye
bi je say usti bia na wate bi na de atum uti kosua bia na wate kakra na de afa kosua no bay leaf enye na wa betimi abene blender ya be bitimi blend ni ma ye dry rosemary nutmeg were and spices no dey bebre ba wo kwa cheni banza o pe papa hu se ebi ni nenne no mantezi o mo de kala kora framaku dwae enti mesre mo amo se eduma no mitufo wa so bedi biu ma me no ye dua no won chen wono obeto de na enye na bi dia ya mu adi o chena na o yare enti mesre se mo me nya de papa na ye ade papa na be no ye nya nshira afei garlic local jeni ye titi jeni bi omo frɛ na asante jeni so nya asante for na endo nkete na very good na yini wo so eye very medicinal chese ekita properties bebree eti mesrew saa jeni no mo man ase entu ene ye baba kantanka ene ma chese obo no homode obia mo no homode ni nhya ase eni nenne no akese no bebree wo a enura ebi no di dua no emoa eti nkotu ande mo me enkopa chiri kwan na yendi na beboa yi eti ni we ni enema wonya wo fi a na oye duane o pen powder wonya wo a o frɛ ya ba bi a bu chiri ba bi a obi ya ye no kama e wa ade mu a yesiri ano kama Monday kwa mi di manu bu US just be ka won sa kama it's a local part traditional one correct one doc ye da say enkomo ya ye di ye name waka asem bi wom garlic wabobo ne ma bebre di dakro ye be san yi right so ni ye yi mu ba ko pe ene die o best predict the benefits na be branch no mu e de amaye ne ye hu emfaso dia e wo so ene di nti e wo say ye di e san say ye ankasa ye di mu no ase ye yi na ma ase ye nyi ni mai mpa ye nhweso eni ni yi o mo yendi ni ye fi se eye medicinal yendi ni yi eye medicinal see doctor mami me babaje o last words na pesamin chia me papa Albert Prempe bebi biara wo bia minim se o hwe dwumadi yi pa na eye mi ankasa me kunu Mr. Boating bebi biara wo bia was sending me WhatsApp message say I'm looking so beautiful, thank you. With I said my whole I grew on no nene was I can be ama me da si bebre top G multimedia and so jumadi asene order for jumadi me ton sa for say be so yasene se de be ya weda bia ye betimi e de abro ni nyina yetimi enya empomuden e papa o yasiti na emusan se enne sika ni be bi na o yare a amaso e de akọ ayare sabia eni ti bomoden se o be hwe wo mpomu ti se dwumadi na wotimi asue bibi afim se de be ya o be hwe wankasa oni padua so yi na akọfa yare bi anya den amfa amro ye de dwumadi no ekwawe no yenko ti Dr. Emmanuel ho na my the last words se open a chira kwan o de ni na ebetuja enti ensure kra see doctor ma'am my last words the Kenya ne se me pa cho obia momodin a subscribe top GH na fi show you so de bia bomodin top G bomodin se tem bia ya wo de bia Wopom te say tem bia obehwe dwumadi no na enei share like comment koso comment ne ye maami obo no humodin pa na ono so ebe reply se ne efata bia mesrew enne na waduane enye wadru enye se wadru ebe waduane mediane ti Dr. Emmanuel Anane medamase pa medamatifo nyina ase maami medamase top G multimedia nyame hia mo pa na omamo enye kese me petrol fa o number 2 dra baby awo eni djuma a wodi okay me bacho ensu nyame ye heba ewo ablikuma boko ensu ye nyame heba and spiritual center isi na no so ye gusu a ye hu adwuma o nyame dofo yare bia eyewa
ɛyɛ ɛfa wo liver ho yɛhwɛ yare bebree na mmom yɛ specialize on liver wo liver no sɛneɛ ayɛ biaa onyame dɔfo yɛka sɛ ɛnso nyame yɛ wode yɛgye yɛ so ɛnso ne yɛ koraa ɛmfa wo no baabi a sɛ yɛkɔduru nyame bɛhyɛ ne bi anuonyam mepakyɛw obiara ama no ne baabi a obiara ntumi mma diabetes yaw wo pressure wo sugar ɛdeɛ wo kidney kyɛ sɛ deɛ ɛha wo biaa wobɛtumi afrɛ me ɛwɔ 0242 161692 0242 16 another 1692 0242 161692 madam ase nyame hyia mo paa do yɛda ase ahwɛfo yɛda mu nyinaa nso so ase meda ɛyɛ me programs manager ni boke meda ase bebree sɛ wogyina afidie n'akyi ekyinkyim ɛma adwumadie ɛkɔ pɛpɛɛpɛ me producer Danny yagasa me boy meda ase paa me nua ba comfort me da ase board Danny akyi do mama oboa ma adwumadie yi ɛba so me refuge, you know. You know. I am for challenge. I'm sure we will say, "Mobo mi chido mo mi di jumadi every ashe for." Me da mu na ase se mo je bre e ma ye di ye mpo mu ho enkomo. Ompo mu te say, me di say, what dem so say, ompo mu eye pa. Me di ani tea doctor Joyce eje ya me da Green Orchid Healthcare ano ewo Taifa eba awo any stroke any emaye mu edia tonsa efremi na also ubesi ubeye obasima say dem aye obasima betie fremi e 0543 410 734 0543 410 eso na me ma won so enye oba esima me da was say ojebre ehweye ye wo dasene onu ya do fue Wopom ti senie mi busa use Wopom ti senie so benye ni ji aji so Wopom de odofo Wopom ti senie yeah Wopom ti senie mi adofo Wopom ti senie ya die ya obi benya wone free ade ama me wan se free ade na di wo wo ba sama do ko ya de what me aro me nyina me nua na ya de enu ti na do gospel ima me busa se Wopom ti senie yeah Wopom ti senie